Voilà, mesdames, messieurs, assalamu alaikum. Merci à tous de la confiance, de l'attention. On faut y weltana, on jarna mourad mojurum, do salmini on ko fota wana seda. Alors, c'est pour vous dire que Moussi, on a si vous des assistances humanitaires d'urgence faux. Ay goto ye gitaka, ala me de weltani yo me de jarnio. Voilà, quoi dire di content, il y a fantôme, il y a trop de bruit parce que de sera lawol. Alors, il faut dire que on est ne bobo do. Hewti kamede hande kadi musidɓe warno noon kameden il faut dire ça c'est à 6 heures hein, 6 heures 7 heures 6 heures ni mi nani bafalal ngal no tappa no sona donc exactement taymudi amɓe fini o kam ti réception oɗo mais musidɓe pigi ɗi welaafi pigi ɗi welaafi fewno hirɗon ɗo ni musidɓe aray ɗen salmini julɓe Allah ɓe fof haray waɗi adi ko e lantomo honno makete komo honto haray noon ko wolli en ko wondema ko boboɓe ɗiɗoy ko siwtaɓe ɓe ɓi joni lebbi jeego ɓe wi makko modi makko lui-même il va pas elle-même elle va parler hein. Assalamu alaikum. Alaikum salam taala. Innene kon. Ko Aisha Bangura. Aisha comment honto? Ko loppe mi wi. Village ma ko honto. Ko Tamso. Tamso ko honto. Ella Kindi yaw. Kindiya? Ella ton. Mi wiwi ñaariga. Kono ko loppe ɗo mamu ngami jomba ko loppe mi won. Komo jomma? Ko maninkajo jombira Mohamed fof. Honno no hewtima kame hande? Tangari na mari pay ko njo tangari yo wallanti ɓen ɗon ɗino ɓe jangira par ce que ɓen maɓɓe yalti ɗo ni bi seeɗa ɓe yaltata ɗo ɓe innilan Aisha minnena o ɓa pay koy koye ɗuuɗi ɓe fembaka en heeɓi goho en heeɓi ɗiɗi ɓe fembaka na yaltude mi ndaara somi heeɓe moyen hara sa heeɓi ɓe oɗo bobo hara mi hawtite mi fembaɓe minni aw ɓe yalti noon gila noon ɓe yalti noon mi ɗumannaki ɓe aɗa ala noddude ɓe yaltata noon ka daari ɓe ala téléphone mi humpitaki ɓe ha komin woniri ɗo ɗon yeɓi lebbi jel ɓe yalti ari ka reedujo ari komi reedujo baggume ɓeɗo ari ko mo lebbi jelu reedujo ari ko 3 mois toon ni ɓe yalti ko ɗo woni han jibinɗa ɓeɗo gami woni ha mi jibini ɗo e baygo bobo ɓe heɓi lebbi jel jeego to mba e suuma en heeɓi ɓe lebbi jeego konto wonɗa hande ɗo mamu ngam i konto wonɗa modi mari konto accuma ɓe accilan ko loppe toon quartier goto on toon ɓe accinolan kono ko dow toon seeɗa mi jawri sa suudu komin wonno ɗon te komin yoɓeno won ɗon ɓe yaltini men noon e suudu ɗum ɓaari ala ka yoɓede yummiraɓe goo noon bannitimen noon dow toon yummiraɓe sosoɓe bannitimen takko maɓɓe dow to jooma suudu o wen ɗon kadi maayi joni kon nun koyɗo pay ko woni ñamude ɓe muyi ɓeɗo ɓe muyine tum woni on tono woni jaaja maɓɓe ne ka suudu ko toon woni ɗum no yinɗa faale ma ko onno faala noon yo wallanno mi kippira fi paykoyanko mi tankoɓe e fino ɓe jangira ala ɓe naata e l'école ɓen noon kadi ko siwtaɓe ne en jikkuri siwtaɓe arano ko siwtaɓe ɓen noon miññiti gorko gorum ɓen noon heeɓi duuɓi jel ɓen ɗon heeɓi 7 ans ɓe heeɓi 7 ans gorum kum heeɓi duuɓi 4 ɓe naata l'école ɓe naata l'école musidɓe ono woni ɓe suivre assistance humanitaire d'urgence nokku kala ka wonti ɗo assalamu aleykum mi salmini on hoore teddugal mi yetti o haray comme vous le voyez en image haray pigi ɗi ndi welaafi mais laissez-moi vous dire que haray onene bobo mo no yehide ɗo
ko ka maɓɓe o wiwi o wari ka meɗen ɗo fi haray tora golle ballal haray noon situation on c'est pas facile par ce qu'on tini o mari ɓiɓɓe jowo e ɓen ɓiɓɓe jowo mo o mari haray c'est pour vous dire que ɓe heeɓi duuɓi jeɗɗi ɓe natali l'école pay ko goron ko heeɓi duuɓi 4 haray noon ɓeɗo ɗiɗo koye bobowoy ɗo kadi ko siwtaɓe goto e maɓɓe fembaka ha joni on jaram on andi musidɓe hande tiji ɗin no hawni mouradu moƴƴuru kono woni golle ma mi yaha mi huppana yimɓe ɓen hokkoranan ɗon kene maaro e mbuuɗi mi ara mi defana paykoye min ñaama ñande woni a heɓal ko huppa wara on ñamata ñande min woni o min heɓal ko min huppa kawtal ɓe amen ɓe rottan min ñamata furude bobo oyo Allahu akbar woɓɓe no heɓude ɓiɓɓe ala ko dankora woɓɓe no torade Allah yo Allah hokkoɓe ɓiɓɓe ɓe ala heɓude ɓiɓɓe woɓɓe no mari jawdi Allah hokkoraɓe ɓiɓɓe fikini fof ko dokkal Allah onon ɓe worɓe jentiɓe lan si woni on heeɓi ɓiɓɓe on heeɓi ɓeyngu mesure espace jiidi ni c'est très important ɗum no ka laptanji men hande si woni taga ma ala feere ala si Allah hokkima ɗiɗo tato accu pottindi noon jiɗiri ɗum no wiye planification familiale na ko boni hande wona ko boni janggo ko pottindingol jiidi ɗi hala espace jiindi waɗay kono hande yimɓeɓe sa waji keɓe ɓe jaɓata yewtede hande ɓe jaɓata yewtede janggo haray piiji ɗin ni ɓe laafi haray noon ko adi ko musidɓe o salmini on miɗo yeltani on an jarni on haray en fof iɗen tori ballal fi walta ko lonene bobo ɗo e koye bobo e makko ndaari ɓiɓɓe makko ɓe goto maɓɓe fembaka vous imaginez et avec ça ɓe yewti ko nata l'école feere ala ko ɓe naadiri e l'école woɓɓe no heɓude feere ko naadiri e l'école ɓe jaɓata janngude ɓeɗo noon feere ala mi yurmi ha feƴƴiti mi yurmi ala ko mouradu moƴƴuru musidɓe haray faynti ɗen torodiri ballal yurminen onene bobo ɗo walto ɗemmo naade en paykoye makko koye l'école haray meɗen tori on ɗum ɗon ballal on tini ko yo yaw wuppana yimɓe ɓen cuddaje ma coñci fiyoɓe hokkormo ko ñaama haray mecce foy o ekkitaki haray no yurmi ko mouradu moƴƴuru haray hiɗen torodiri ballal musidɓe worɓe ɓen ko goto mari jikki hande sina ɗum sa andi sa heɓini goɗɗo a fembata bobo ko dankotako normalement c'est pas les choses hay si koye hoore dewgal wona ko ma waɗen espace jiidi ni c'est très important joni o nene bobo ɗo waccidi e ɓe fami modi ma no honto woɓɓe ne sigiri kotira makko goo no sigiri woɓɓe ne bannankoro woɓɓe kan ne ga hella farinta ɗo woɓɓe ne toon en no wallidaji ma fuy moyen ɓen ɗon on ala komi yoɓi noon ɓeeɗo wonde on sigiri noon finance noon mbasa ɓe wallinno men ko lattani hari oɗo sella ɓe branché on ɗon ko courant ko on ɗon finance noon ɗum no mbelama wallitade fi ñameteɓe fi ñamete kenen o wonde sigiri suivant kenen o addanelan fi komi sonna ɓeeɗo paap mi sonna ɓe kenen Comme vous le voyez en dimanche, Inch'Allah, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour cette famille. En tout cas, nous sommes de cœur avec vous. On va essayer, Inch'Allah, de marquer une pause au compte de cette émission. Et tenez-vous bien, on va essayer de refaire une autre émission pour vous informer. Encore une fois de plus, prenez bien soin de vous. Au revoir.